hai hambai ke hai sung bank nifty option trading hai norna hambai ke sung tini Simon tongo tini kha tini Friday ke tini selling Zemia panic selling ma pore tabo hai selling bhang tongo market hingke tabo hingke abugui sung oje tabo market o hingke sung put bukhak no nasi khel khake chanai hingke market already selling paijak hingke sung hai tabo kaisa level tongmani 43,130 a level ni tola o market tep tola thana chance tong hingke abo thangnai 42,976 level tola ni level hingke aro support naimano hingke oro bahai keno nifty o 18,300 ni tola o selling mano bujar thana 18,229 hingke abono market ni tabuk level hingke sakani level hingke sung bufuru buy khaimani hingke 43,254 ni saka o bank nifty o hingke nifty hingke hai keno nifty sung bufuru buy khaimani hingke 18,442 ni saka o hingke sung nifty o bo buy bo thangmani nifty o khe o saka o buy khaimanai o saka o seller rok active wngjak market o onboino market sell bufang tongo tamoni hingke sung saimano mai sapta kaini hai market bullish tongmani hingke tabuk omo sung saimano obo profit booking phunukmano hingke tei market torkon nino saka kaya kamung tongya hingke abono tabuk kisa tola bwkhak tini bo red candle wngna chance tongo twi candle nani thangkha hingke sung omo saka buy bwkhak sung tini expect khaiyawi put bwkhak no sung khel khaikhe chanai tini market view hingke omo hai
giăng này ba. Rồi giăng này cái đấy. Là cái đấy giăng không? Ini mah di mami ini kemana? Ini sih. Này mấy đặt nó logo nó hiểu hả?
Haciendo nuevo, pero 밥을 말만 만들리는 거. 그거 진이가 여기 Yes. Hả? Ba phần mẹ. Bọc có bơi. Trời ơi.
ICI Bank sakatong tango Bank Nifty no Nifty Bank Stock no sakatong tango Nifty haike no 903 thang tango ICI Bank ke SDFC Bank bo kisi kisi saka thang naitongo no jaga nukho 16 ni saka thangke 16 saka thangke SDFC bo Bank Nifty saka thang tango Bujor thane 43,300 254 thangmano Ito na yun no Selamat datang. Đi đổ sang con nó phải cho thịt xuống. Phải cho thịt ăn đi đổ sang con nó rồi. Nó cái. Con đi đi con đổ.
Bank Nifty ni call before naiman hingke 43,254 ni saka o call bo thangno sibkhak put hingke chung bufur fresh entry khaiman hingke oborong nai put bo chung bufur thangman hingke umon tolan tongnai bufur hingke 43,131 tola bokha tola candle kesak jugui red candle hingke chung tola bo thangmano omo target tongnai 42,976 put bokha hingke nifty same nifty ni bo nifty ni tolan target hingke 18,234 hingke buy hingke chung bufuro movement kaham manna bagui buy khaiman hingke 18,440 Babu, babu, ini tadi salah tuh. Lawan dia kan. Bank Nifty no saka kisa kisa tisana hingke ICICI Bank tei tola tikhlainai jona hingke HDFC Bank HDFC Bank ni bagui market high tongo HDFC Bank HDFC Bank HDFC Bank ke tola bo thang tongha bini support nai bisoro support tong Tadi aja belum hanya makan ke. Nanti. HDFC Bank ni support mana hingke 1600 thangna chance tong support already breaking jai
Hingke market tolabang thangna chance tongo put bukhakno chance market ICI bank saka sotong tongo bagui se saka kaitong market. ICI bank saka jai mans saka tongsi tongo bagui se market saka kaitong ICI bank. Hingke ICI bank kaisa hemar wngui thangtongma bagui saka manui thangtongo hingke bini resistance first resistance bo face khainai 912 o hingke bini support rok bono 903 o tola thangkhe market selling bai thangmano. Hingke HDFC bank bo kisa saka thangmai ang tongo hingke aboni bagui market kwchai tongo sideways wngtong. Market no speed khe saka thangna bagui tamo khainani hingke ICI bank bo 912 ni saka o tei HDFC bank bo 1617 thangnai hingke market saka bagui thangmano. Hingke abo khe hakhe saka thanai kisa tola thanai hai kwchai tongnai market haikhe ni group tongnai. Nifty bo haikhe no kwchai tongo kaisa range o no. Hingke ani o video rok kwbangma tabuk phannai tongo bokolo phannainai rok je sumi nugui norok tei account no khuluna tongkhe share market trading khainani ba invest khainani mutual fund o tei haikhe no kwbangma IPO rogo invest khainani bagui no account khulna bagui link tongo description o no link tui account khulokdi. Norok phone swngmani tongkha comment khlai mano. Apa?
stop loss hitting hangke जों tabo to stop loss hitting haibano tabo resistance face kemana jagano 43,254 sakao resistance face kemana resistance face kaitango 43,254 resistance tongo ka resistance judin cross khaike market ni next target tonai 40 target tonai 43,600 inke resistance tongo sum kahe resistance tongo tai resistance facebook like ya inke sum judin o thai last candle no cross khaike tola bo khak sum put khago nai mano ke market to sideways tonai sabso tabo tabo bujora hainai market ni bola ke thangoi ai bujora sa
Okay. Everything is Tao ra mà còn ăn á. strong resistance heavy ni market ni ako na resistance guru mana hinke kini no ako no strong resistance hinke ano kasi resistance no hinke strong resistance hinke ako na kini ni dia high 43,595 candle break hike sungu ko bang kham all bukha Nó còn sao lại
Kalian ya? Iya. Hokkendel no Niners kaise entry khalek nang nitini nang ke ara rejection ai jamo 47 to 80 rejection basic cancellation no jamo
Hello. Why? Candle no Simon nice selling the night all work nice. Okay, और कैसे entry है ना 43,000 to 80 resistance now is dollar in the market. So और कैसे put back नहीं मरो put नाना नहीं मरो संदेश करो put back संथा मरो short कैसे कैसे मरो और short कैसे short कैसे कैसे ये follow करो
Fresh entry na nam sungke put bahak nai mano miri first target tunai 43,132 tai second miri second target tunai 43,080 nai nifty o Kalau na bisa sih
SDFC buying tomorrow market buying tomorrow SDFC says tomorrow SDFC tomorrow market boss tomorrow केवनो और market का है range bound market से और जिसमें से खाके मुझे problem ना था market के range bound ये तो बड़ा बाइंग आ गया यार ऐसे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर 43,289 को भी तोड़ देगा तो आराम से मार्केट 43,420 तक तो आराम से जाएगा ऊपर किसी को बाय करना है तो 43,289 के ऊपर ही बाय करना है तो अच्छा होगा हेलो ओए ये बोलो sama gua Tay không cái đây Mai chân trong Tao không rõ Tôi thấy người ta kìa Mai chân trong Sarai vậy Tao Carol ଦଶ ଲେଖା Carol Nita Nor bon thoro go ở con bạn hả Bon gì xin lỗi đúng gì Hai cái thằng nào còn nó thằng nào ấy quạt bolong có sang mana nya itu pada kan nó quạt bolong nó là cái gì cái gì pas sih mar mar dujin mang kali oro yang goro Hal hasal bab hana hana ni hanya ro go be do ma hana be do ni sab hasa ta sab ro go musi ke bu pon ro ko musi do khair ka bo de ba ka de ang bo ko hanya kale o ko idiro ba sar ke jinke sing extra ko hanya to hakika paron o ini to mai Christmas jaro to tamai nyo ke mon lai go to he to no mara ko ka tal da thanai de pura thanai to ke de puring ya college kan ni ro kan Aku mau yang ngawur no mesti komen mesti kalau kita pernah berbeda bersama mawag pramar adino sumbo kortam serem saya ke mang sama saya mau kayak maka kinar ka bro aing isul thanai da boli bro khela mai hari ganan daka
गुजर में वाली हवा सा मेरे दिल में एक खो गई मेरे माँ को मैं वापस आऊंगा Bang hari siapa hari lo men? कर जाने जाए है गुजरने Ya Allah kenapa? ना रुकने ना rumah itu apa rumah kita kak mereka mereka Antar pati hai, usi tham tham hai, bagai kau, kau tham tham tham. Nah ada sila musuh soal, ada sila musuh soal mana? Ada, nak ada, nak ada mana kaya? Nak ada di babu, tham. Marga ni mah Sila itu mana? paingan ni mah paingan Yang sabun oh, tombeono, ngan sam lah fire nanti
Mau hari bukan manitinya nana nih. Lu kalau bukan manitinya nana. Jadi live bar tuh terus dona ya, terus close kayaknya, gitu ragaman terus खेल खाई तुमने बाइक है अपन खाई 43,000 to 50 साकर रो बाइक है मनो टारगेट होने 43,420 ऐके तने दे हाई 43,600 अपन तीनी मनो बाइक खान के सेल खान बा पुट बुखा खान के 43,132 तला जरो पुट बुखा खान मनो बा सेल खाई मनो काउंट फर्स्ट टारगेट 42,976 थांग मनो गाय के ना निफ्टी नि निफ्टी बाइंग साइड इनके जों दाबो खायसे आरो मार्क खायमानो दाम इनके 18,348 नि सारो बाइ खायमोन बाइ नि बागै मोनो गासै लेभेल कैसे खालामो बाइ इनके जों दाबो खायमानो bro 18,337 सागा नो बाइ खायमानो ताई टारगेट दंनाय दे हाई 18,440 the first target
dong 18,387 tai tola bukhang hangke obono 18,300 tola no put bukhang ba sell bukhang no 18,300 tai obon first target dong 18,272 tai second target dong 18,229 ke obono ko khel khai tong level no কিন্তু market to tini selling nahnai option seller on se din klai tini ami ke market side o selling to mage premium to asuglo ria saga tolar tongo yon bagi to bondro o level tola norok ba o level saga o bai ke profit mane kam ke movement kam mane ko market bisingo 43,132 tage yang 43,254 ni bisingo to market kono asa move mangala stop loss ni saka tala hit khai jabo market একটা ni pore ase movement kam nai normal khel khai tungi tau first target bo hitting thana battery bo pai jaba market level lai sambai ke ten baga suno te yo channel subscribe kai share khai di tai norok like khai mono tai bus kang no te kam bidi te manai ke tai account khulje rok dong ke account khumano a stock account khulum norok link re to description link te habi account khumano sambai ini baga suno nai ke